COVID-19 ripuin Mizoram kanaram inron nuai ve tak tak ma kumsang nile som ni march som le pakhata khan government rangbana college literature club te chuan nikhat chung o one day national seminar on recent trends in Mizo literature tin bosaya chuta chuan tunlai thangthar te huna Mizo literature kaldan le Mizo literature chungchang rang zir ho na thujiak te zir ho in thupui mo tak takan neya hun limom tak le hun thatakan manga chuta chuan paper tangkai tak tak paper thatak tak an zir ho ani chutan paper zir ho chu azir te muna ten tangkai pui ma sela a huap zau zok minol pui le mitam zokina an tangkai puya an lo hlok pui an lo chhor tangkai thena turin ti in lekha buwa an chil khoma chu an seminara an paper zir ho rang te chu lekha buwa chil khomin Mizo thu le hla a changthar te khovel recent trends of Mizo literature ti in an ti chuaka lekha bu thatak mai lekha bu ron tlak tak mai le lekha bu bel chian dol tak mai Mizo thu le hla begin changthar te khovela Mizo thu le la hoizong le thu le la huam chin te chu mi chung chang sir chian na lekha bu chu an ron te chuak ta a voina hian chu lekha bu chu kan thlir ho do na ni chata kan khan hele khabu Mizo thu le hla a changthar te khovel ti hi seminar paper rang chil khomani a seminar paper amal te po a paper thatak mai belchian tlak thieu mai khani a chumi chu kan zir ho do na kan thlir ho do na editor hi latlan moya matlan vuite ani a ani hi rangbana college a Mizo department zirtir tu le literature club and literature club lama zirtir tu te ai hotel an coordinator le an hruai tu heng program rang pul chuan tu le bultum tu berte potila kan social tam kher lawang chumi ina uluk tak maya edit ani a lekha bu thatak bel chian dol tak ani na hriat ani kom han le a che vel heti han en ringot point lekha bu mu nom tak lekha bu thatok tak mai kha ni a chung thu te kan lu chilanga eng hoi zong in nge hele ka bu hi kalatin hele ka bu na tumber Mizo thu le hla changthar te khovel chu eng chiang ani ti te kan thlir hawanga kan soi chho do na ni hele ka bu phek za thum do na cha hian thu ma hruai te aziak tu thuziak tho tu te le principal kam suak le coordinator kam suak te le thu pela seminar program le an seminar report te ba ka hian a paper tak kho le kha bu chung thu tak kho a khan bunga an thena bungtina hian thuziak patni ai tam veka oma bunga na hian thuziak patni cha oma adang zong he chu thuziak pathum te thuziak pali panga te a oma tikhanin hlom rang an thena omje nei takin an then dara paper thatak tak a om hlomani bung khatna poetry kai hnoi anti a heta hian thuziak panga a oma bung ni na drama kai hnoi anti ta hian thuziak pathum a om le a bung thum na novel kai hnoi anti a thuziak pathum bok a om le a bung lina a social media kai hnoi ti in thuziak panga lai mai a oma bunga na bi ka hian ma fa hau nar sul nuang anti a thuziak patni a oma tichuan a vai in thuziak som le pariat a om ta a heng thuziak som le pariat hi mi som ni in anzi ani a thuziak pakhat hi mi pathumi anzi a oma tikhanin azawai hianin thuziak mi som ni mi rang som ni ta thuziak som le pariat lai mai a oma heng thuziak tu ho hi college ranga zirtir tu na thok te then khat chu lazir lai te anni a then khat research beya research scholar ni mek te tiang chu anni hloma aziak tu te nu ma le ziak tu te atang poin an thuzia hi thuziak thatak mai an ni atin aziak tu the tlang pui thuin an la thalai the tho a changthar alekha buina changthar te khovela tiang deuh hian an a thir tu te aziak tu te ho po hi changthar the tho tak mai an ni hlom bok ani bung khatna a hianin poetry kai hnoi ti oma ta hian thuziak panga soita kan khan oma changthar Mizo poet te sul nu ti exalom poesia a oma ta hianin kumsang ni nulama poetry chungchang thirna
chang thar poetry te sang poetry zirang te aron tar langa thusiak thata kani a tin Grace Simal Somi zia Mizo Society le poetry in kung kai dan tia hian abik in chang thar te poetry a Mizo Society lim thalan dan te le Mizo nunina poetry shin chu dan te chulayan kung kai chho dan vel te chu aron tar langa poetry zirang Mizo poetry zirang ti mal som dong zola zia po hianin chang thar poetry te zir chian na chang thar poetry hoi zong kum sang nen hulama Mizo poetry te hoi zong thatak mai zia le tarlan ani bokani bungli na bi ka hian la zualian na le mangai na ti aron nia he chu tlema chang thar to lo deute poni mai theile lal chan hi matlaw le lal nun thar le David lal chono mate ai an pathumina na zia tromani a lal zualian na thirna lal zualian na le mangai na la chung chang ho thirna ani a lal zualian na la aron thin ngam hrim po hi lo mo mani tin thu siak panga na hian latlan moya eleka buidi turni bukina zia Mizo leng sem la te chui zauna tiron om le boka tikhan Mizo poetry kai noi tia chuan thu siak panga a oma heng thu siak panga tang hianin chiang takin thu siak pakan na le panina pathumna chang thar Mizo poet su nu ti te Mizo Society le poetry in kung kai dan ti te Mizo poetry zirang di ho hi abik le zualin eleka buwa chang thar te khovel ti darlan na ani deuh bi kem okalo ti a heng thu siak bathum te atang hianin chang thar te khovela Mizo poetry chung chang chui na heng thu siak pathum ni deuh bi kha dang pani po hi ani lowe kan ti chuang lowa ma ro chu heng pathum hi chumi ta na in ser sang bik leu chu an ni in kan lo hre mai ani tin heng thu siak panga chang hang thu siak panga kan soita ka chang te khan chang thar poetry zirang te Mizo thu le la hoi zong te hei abikin poetry a chuanin khami chang khanin akim chang viawin rin oma abikin chang thar Mizo poetry te hoi zong le sul nu te he lampang hian hoi dewe an tiang chian thu pui an ngai poimo zong ang kha chu khang thu chi ka chang te khan a hria the ni bung ni na hian drama kai noi ti aron om le a thu chiang ma saber hi Mizo lem chan kuavadis ti ni a eflal zui thanga zi ani a ta hianin Mizo lem chan i khoi ko nga nge kal don eng tin nge kal zel don tiron chui chho ni ber maya in adot le hian lal zar so vazia Mizo lem chan drama chan chho dan ti om buka thujek pathumna vial mon pue chong thuzia Zephyr drama social satirical drama ti om bukani heng thujek atang hian Mizo thu le la drama din mun lem chan din mun aron tar langa i thujek panina Mizo lem chan chan chho dan lal zar so vazia hi drama chung changa Mizo te ma son dan le Mizo drama kal chho dan chuina thatak mai ani a Mizo lem chan kuvatis df la zui thanga zero hi chu Mizo lem chan hian chang thar te khovela hian ma khuwa nei tak takem eng chen nge din mun om takani em ti te haron chui chowa chatiang ron chuina chu ni teu bera Mizo drama kal dan tur ma pak chung chang ron chui chona ani deuh berinarin o ar langa tin vial mon pue chong thuzia Zephyr drama chong chang aron chui chawa hei hi athuma ruai te po khanan ziak langa Zephyr drama ho an play ho hi lekha bu ang te thuzia ka da ani che lawa stage a chan ang te kha ni a amaro chu he lekha bu a hianin Zephyr drama chong chang ron chuinan drama rang ron thirna ron en hauna ron chui zawna an ron da tela a thaviau tho mai ani bungthumna novel kai noi ti in thuziak pathum aum le a masabera chon Mizo novelist nu ma pisil ngai zuala zia ani a adot le a Mizo novel zirang rin zuala zia om le a adot le a Dr. Zoram Din Tharazi revisiting la leng moiralte a study of his novels ti oma bungthumna bi khi la leng moiralte ami malbi ka chuina ani dewa abak thuziak dang pani hi Mizo novel zirang tak chuina thuziak mi pakhat kutsuak chaw ni lawin atlang puya Mizo novelist rang te kutsuak chuina ani hloma Mizo novelist nu ma ti te Mizo novel zirang ti te ni a chang hian Mizo kan novel hoi zong te kan novel lam hoi eng ti zong e kal ti te po heng thuziak atang hian chiang takin a hriat thein rin omani bunglina social media kai noi tin thuziak panga oma he bungli na hi interesting ro khop maya chan chu
mizo thu le hla kan soi chuan a bikin thang thar te khovel kan soi chuan social media Facebook te Instagram te WhatsApp kan tiang chi song song hi nge thu anei lian khop maya tho hlok khop maya heng hi thu Facebook manga thu ziak thin te Facebook atanga thu ziak thin te WhatsApp Instagram atanga thu ziak in tar lang thin te ani hloma chu tiang ang chung chang chu kan din hmun ani mek lai chuan thang thar te khovela social media hianin thu le hla a politizer huang a po ngonga nei len lain he lekha bu abung lina hian chu mi social media kai noi le literature ne nang kung kai dan rang chuina chu aron chhota a vai hianin hemi pung pi ka mi thu ziak chu thu ziak thatak ani lekha budanga te kan lang buzen zen lo ani in ka hria a chuwang chon social media le mizo literature in kung kai chhodan aron tar langa a thakop mai thu ziak pakhat na social media le mizo fiction ti nununa ren thlei aron tar langa heta hianin social media mizo fiction thun thu kan phu ang chi te thun thu phu ang chi tiang rang aron chui chawa chuwang te chu ni adot le social media mizo poetry ngonga nei dan laram wana sai lo ti haron le boka hi pung khatna tel dak te pokha ani mai theya amaro chu social media kai noi khani ve thoi mi huang anan da ta hianin laram wana sai lo hianin mizo poetry social media rang alan dan te ron chui chawa chunga ngong dan ang te chu aron tar langani chuanin pathumna vilal berkho puimoya che YouTube mizo pasal thra thon thu te zir chian na tiron tar langa hei po hi kan threlar YouTube lama pasal tha thon thu te an share an ngai thlana sa hloma chumi chung chang chik ta ron zir chian na chu ani paper tha takani thang thar thu le hla atui te le social media tilal din lian a zia po hian ni chen kan soi ta kang hok khanin social media ina thang thar thu abikin thang thar thalai le zol naw pang le zol sok te ne na thu le hla a hrin chhuat dan chung chang ron chui chhona ani tin lal nun tluang a zia evolution of mizo language ti te po social media kai hnoyanan da a huam thei thowanga le chuan in evolution of mizo language mizo tong than chho dan rang kha lal nun tluang a hianin aron chui chhawani bunga na hianin ma fa hau nar sul huang te ni hemi pi ka chuan kan mi hrang mualem ta ma fa hau nar pual khan da dewa thu jek pahni oma mizo literature ta na ma fa hau nar na tho te ro ming thang aral te zia ani ama fa hau nar sul huang ani angin ma fa hau nar sul nu rang chui zau na zir chian na ani de ubere zoram thar moya zora ral te zia zo fa te zai hla chem pui ma fa ti hianin ma fa poetry chung chang aron thlur deuh big bokani tikhanin thujek som le pariat chu ni ta hengpa ka hianin soita kang khan thu bel te thu ma ruai te oma afai hianin lekha bu tha tok tak mai ani anan soita zor changkana hoizong kal dan zong ka chu hria thei tu rangai taila mizo thu le hla zir chian bikin thang thar te thu le hla kum sang ni nulama mizo hi chaichar mizo le chaichar khovela thil rang lan dan chui zaw na chu mi chung chang zir chian na bu chu ani ber maya paper rang fel fai ta ka rem khom ani lekha bu thatak lekha bu zir chian tlak le zir lai tan por ron tlak lekha bu ani lekha bu hi lekha bu ngai nom takani lowa lekha bu ngai nom lutuk lo ani tui lem lo tan le zir lai ni lem lo tan phai zonin chiar po har sa mai theya amaro chu mizo literature chungchang mizo thu le hla chungchang lo tui poya eng ti hoi zong in nge kan thu le lai lo kal hei hian in kan thu le la hian enge lo lang ti ang chi te zirna tan chu ti ang ton son na tan ro chuan thakop maya lekha bu ngai nom tak ni lo ma sela lekha bu thata ke ro chu ni lekha bu ngai nom tak kan ani lo kan ti wang khanin thu che ka hoi ngai nom lo ti na ni lo thu che malte te thu malte te ang ho hi thu ngai nom tak ve kan ni amaro chu novel te fiction kan tiang chi ka tiang chiar thin ta ni ro chuan in lekha bu ngai nom tak ani lo criticism ani thu le hla zir chian na bi chian na ani awangin atui pui lo le zir lo tan chuan in tui pui har tak ngai nom ti har tak chu ani ngei mayanga amaro chu thuziak malte te thuziak tu ten thathlom em awangin thuziak ngai nom tak thuziak thatak ero chu ani tel tho si chu wang chuan in enge fiction kan ti novel kan ti ang ho den hena khai khina ngai nom tak ni lem lo ma sela ama hrim hi thuziak thatak thuziak enge chiar bel chian dol tak
ani hlama wangin siar ngai chi ro chu ni a biakin zirlai te mizo subject le mizo literature zirlai te tan chuanin nei nge chi chiar sa ti po ni lowa chiara anwa rona tinga en chi ani zo kani hele khabu hi a thakop maya amaro chu thatlo na du thu sam lo na lai ro chu a paper project tu te thiam lo te po ni nga tin editor te thiam lo te po ni tel thei thowanga edit ulukulo ti hriat angreng deuh te hi a om thina entina mi le khabu zia kan kuat dona ale khabu zia tu ming han ti sual pal te mi le khabu ming han ti diklo pal ang chi te hele khabu hian mutur om zau maya tin typing mistake kan tiang chi te tin 3 tura m man ang lo lang ang chi te tikhanin aron lang le nol china a editing uluk lo te poni mai thia hun chep takara editor tinan ti ani in langa he a hian han he a voi cha hian he a uluk hian in han boi pui ta sela lekhabu thatak lekhabu ro tling tak tur ani te reng nen duwa hin editing lam hi a phoi loi de wemo ti a hriata tin thuziak chen khata hian thuziak chen khat paper chen kat thatak tak mai lekhabu poron zawa research paper ti ang tak tling tura zirchena zaw tak neya ziak anom lain ziak ve satlia tlema uluk vak lo deuh an omem oti thei tur thuziak sang om zau boka engte hi a chu aziak tu te thiam lo te pon ni anga chu wang chon he ai uluk zok hian paper je te hi han thir zaw sela lekhabu te phon tap zawin han ron zaw le deuh lek zok ta sela ti te ril ru om mai meya so tiang ti lo ai ro chuan a lekhabu pui mai ro hi chu lekhabu thatak belgian dol tak zirlai de tan pe chon changkai pui tak thei tur lekhabu ani to ti ni chuan mizo thu le la chang tar te ko vel chu enge niang hele ka bu chang hian eng hoi so enge mizo thu le la chang tar te ko vel chu akalta kang ti zo na alo om the in ka ringa hele ka bu han chiar changa ril ru lo lang chu hele ka bu hian in soita kang khan mizo ru chang tar te literature chung chang ron thur bera chung an ron zir na sang changa han en chiana han thira han chira ara chu mu thei tur lo lang ta aka hriat chu masaberan chuan mizo chang thar te a hianin mizo chang thar te thu le hla a hian drama hian mun a chang vak to lo ni na hriata drama hi a thi em chu la ni lo a ma ro chu na takadam lo ang mai ani emo tina lang theya tin adot le chuan chang thar te hianin poetry lampanga hian kan tui thar a kan son thar viau ina langa chang thar te kumsang abikin kumsang ni nulam le tu nai chho kumsang ni le songpanga nulam sawa hian chang thar te thu le la hoi zong thu le la kal zong chu poetry lam hi ani ina hriat ani mizo fiction novel chung chang ai ro chuan hi chu mana tang kan lo tui pui sa kha ni a poetry te pokan tui pui thar kan ti viau rualin mizo novel le fiction tluk chu market a po minol puya po atlukala chung lo ni na hriat bokani in social media hian chang thar te poetry le poetry te han te chang thar te literature hrim mi a ngong na se me maya chu chuanin kan chang thar te literature hoi zong le kal phung asiam danglam na sa a ne china kan soitak poetry lama chang thar te literature hi a hoi dewe kan an ti na chan pokha helaya social media wang te point ni theya social media a thui tak zi aya poetry zelo ol samjok na huna hian he literature chang thar te literature hoi song he poetry lama hoi de amuni le kan an ti theina chan pokha chu ni ta ni chu hele khabu kan han mu chang le kan chiar chang lo lang chok ani a hele khabu hian chiar ve chin dala eng hoi zong in nge chang thar te literature hi alo kala eng lam hoi zong in nge chang thar te literature hi akal eng lam nge pan ti te po in musuak ve na rin oma kan soi bak tu kan mu bak kan soi chin bak kha soi zau tu tam tak te point nei kan ring ani azawai thu a chuan hele khabu hi le khabu thatak ani a that lo na lai te du khop lo na lai ten soi mai la atlang pela ke ro chuan le khabu thatak le khabu bel chian dol tak ani a rangbana college literature club te lo chang deuh sela hetiang ang piala ma seminar seminar poi mo tak te lo nei le sela tin thu le la
lata na man som na maso na turangin tule ka buti ng takte po po sa sela yung usap na ani